Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Welcome to Amafans Wetu TV. It's the World Cup qualifier. Bafana 1, Nigeria 1. I'm joined by Killer Walikosi. Away Stibo. And the squad. Namuhla ngakunikeza imvumo ukuthi Killer wa South Africa. Yeah. Ya namuhla ngakunikeza imvumo ukuthi usho kanjalo ngoba Vandag bengibukele i-squad lana sidlala neNigeria. Yeah. Ya so bafethu i-squad sidlala grand. And the way singakhona once sa qualify squad angeke kufane na le minyaka ukuthi nje makuqalwa nje bathi siphume. Yeah equality khona lapha esquadini ubheke nje yabo nkota abafana abancane bafethu the way badlala ngakhona badlala baze bayenza ama Nigeria ukuthi ashaya ama own goal. Sure. You understand? Yeah hayi labafana bantswembu yabona mangabe unkotho yakhona ukuthi ama Nigeria yekela uhlukumeza bosisi bethu ngoba yibo babasicedela bosisi ngapho but then bazidlele babo bosisi hayi kumnandi yeah ziyakhala zakhala zakhala yabona so uthi uthatha ubheka mfethu yambona umbokazi TLB mfethu hayi quality awuyadlala umfana ugood kakhulu so hey bafethu ngasho ukuthi like him umbokazi yabona uma ngaziphatha kahle uye ekudeni umfana uye ekudeni yeah ngoba like the way yadlala ngakhona yambona ukuthi wonke ama game yazimisela ufuna lento ayifunayo so ngithi congratulations kuye ngiphinde ngithi unkotha uyadeserve abantu abaningi bebamangala ukuthi why unkotha ahamba yele ngaphandle South Arabia ne ayodlala khona bamangala abantu but unkotha utalented utalented kakhulu so ngithi South Africa ichubekele phambili isimele njengoba isimele then ngifuna ukuthi futhi ngikhuze ama supporters like we Kaizer Chiefs we Bagania we Sundowns nje wonke lama supporter khona ngoba like enza ukuthi like ama supporter angakhona ukuthi asupport i-squad masidlala ngoba like uma i-squad isiwinile kakora umuntu odlalela iBagania bazothi bonile iBagania likuwinisile uzweli yeah understand then mawukora umuntu odlalela iSundowns bazothi haya iSundowns ikuwinisile but uma sebaluza like i-squad isaluza but squad is losing you understand and githi as ama Kaizer Chiefs sesikhathele ngoba like ucoach akasikhulumi kamnandi and sakumukela lo ukuthi vele ikhehla akasikhulumi kahle you understand so uma nama supporters ofika angakhulumi kahle abanye abafani njengami ukuthi mina ngivele ngigwinye nje amathi ngibayekele kanjalo bakhuluma ngoba ngiyazi ukuthi umuntu makalapha njengabombokazi makalapha akamelanga iBagania umele iSouth Africa so if bekamele iBagania lapha iSouth Africa njengoba idrawile namuhla ngiyathemba kulama point enawo lapha ku league iBagania ngabe akhuphukile but because bona bamele iSouth Africa khuphuka ama point weSouth Africa angithi besina 16 then manje sesina 17 so ngithi kuma supporter awayekele le ndaba ukuthi balalele lama supporter lawa azama ukubhidliza abalandeli baseSouth Africa asupporteni isquad senza kahle kakhulu no coach naye simsupport naye uyuku man bengicela ukuthi bamtolikele man ngicela ukuthi ama journalist ayambhayizisa too much man ayambhayizisa ngoba ama journalist ayambuza ukuthi why ungathatha ama player mhlambe weKaizer Chiefs then enakhuluma paparazzi ashonele esikhundleni sokuthi no angifu like akawathathi makaphendula into straight hayi angasoloku kwathi hey ini amaform ini yonke lenyanya aphendule nje ukuthi why angabathathi angasoloku akhuluma ezinye zezinto ezingahlangana yabo and namuhla bengihappy impinjami why
ilenezana ngomfana ulona lo mfana lo khona umunyana yeah bambizile and wathola game time wangena so ngithi congratulations kuye ukuthi uzile like esquadini naye wazibonakalisa wadlala irole yakhe mfethu yabona ngifuna ukutshela into eyi1 uyabona njengoba ngagundanga so if like umuntu wesimame ungathi ukhila movie you understand mgundu ubona ukuthi chama umgundu ubona ukuthi this guy is handsome so ngamanye amagama ngithi umbule bafethu umbule star ne ambule star mfethu singabagwara bemabhakaniya sithi basayine umuntu ophuzayo umuntu onjani but mfethu le out le star ayadlala le out le jealous down yabona icredit mfethu kumele sibanikeze abantu like abayidinga abayi like kumele sibanikeze credit abayideserve asibanikeze mfethu uyadlala la mfana untswembu noma bushaya mfethu uyabona umuntu obushayayo maqeda azispan sakhe ale out dangerous mfethu mina ngiyayisalute then apolice bafethu apolice uyadlala too much uyadlala mfethu like angeke ngize ngicamba manga ukuthi abadlali ngoba abadlalela ibhakaniya no bayadlala amajita too much ayadlala amajita so adinga isupport yabo abantu bebhakaniya ukuthi basupport abafana bangathi makenza imistake eyi1 then bakhuluma kakhulu or kanjani ngoba uluza ama quality player ngokuthi ukhulume kabe ilento zani but anyway asiphumeke lapho ku squad mfana kithi Saturday iPirates iyadlala ifinal sure bashaw mfana kithi angibafisela okuhle ngibafisela okubi kodwa kuphela mfethu ngibafisela okubi kodwa uyabona bengizathi ngithanda ukuxolisa ifu benginejezi leStellenbosch uzushaya bengizogqoka mfethu for the first time and the last time 99 lapha yana ngoba ngisupporta abomjela support abosanele phansi bonke nje abadlalela iStellenbosch ngizoba ngibasupport and guess what mpinjami Friday ngiyavaya ngeMozambique you understand but Saturday ngizaba ngise South Africa for ukuthi ngizosupport iStellis ngoba ngiyasazi ukuthi sishoda ngama supporters ngizoba ngila eSouth Africa kumasa yes mangiceda ngibuyele eMozambique enye into engifuna ukutshela yona sure abantu bazofa ngokudla amamayo bazophathwa inyongo mfethu ngiyabazwela amabhakaniya ama Sundowns abosikhukhune bazofa ngokudla amamayo this season so banikaza mayo yes bazodla bo mayo one goal ezokoro mayo bona bazothola 1000 miles basheke bonke lapha yana bagijima toilet bonke lapha angiyamzwela nkosana njengoba baphele kanje bafethu bazocleaneka nje ngoba we are cruising nicely we are flowing and flowing nicely Kaizer Chiefs itadlaya abantu itadlaya but anyway man of the match man of the match bafethu nganikeza yena uTLB njengoba vele ayitholile iyadlala intwana yayideserve nginika yena akekho munye mfana kithi lana ngihamba no iMvokale lana vocalist umfana wami lona oshaya lengoma lethi gijima vilakazi gijima then ngapha ngama no cameraman uyabona njengoba ubona ama video wami amahle kulamalanga ngezwe ile ndoda le mangithi bafethu
Yeah. angiphuma ngimuhle kakhulu. Phuza namanzi Understand? angcwele, yabo siphuza namanzi angcwele. Hey Madoda. Siphuza amanzi angcwele. Holy water. Holy water. Yeah. Ayikho enye team ngaphandle kwale. Awubonisa ikamera lapho. Ayikho enye team ngaphandle kwale. Guys nani niyabona Holy water. Ingakho siwina kangaka thola nawo amanzi. Nizoziwinela nani. Injani? Thank you Killer. Sho mpijama ayikho into ofuna ukuyisho nje. Hayi nix. Ngaphandle kokuthi nje. Yeah. Okay. Okuninganye ngikusho mina vela hayi. Mfethu man sorry man yazini I'm a manager and ngi-CEO yabo. Yeah so Owasayinile mina ngine business mfethu yabo. Business ukuthi ngithayisa ama ice cube ngideliver ezitolo yabo. Izinto ezikanjalo understand. Yeah. So ngicela ukuthi aba around ngale Secunda Balenhle asithi evenda Standard Tony uyangunderstand King Ross bangangithinta as uKiller weKhosi mabadinga ama ice tube ngizabadeliverla ngosami hawo business yes Killer weKhosi ice tube yeah The best ice in the market. yes Indeed. the like everyone Yeah. angeke uzuphuze into eshisayo uKiller khona kanjani? ngizokwenza ukuthi ube cool uyangunderstand Mashali ya ice ngaphola inyawo. yeah yabona njengoba ungaboni kanje ufaka amabrel always Yeah. mangathola le ice uyawakhipha lawo Ngiyobona. kahle smooth Salapha and namehlo. nice. Yes Ngicina lapha inyawo kuphela. hayi konke Namehlo. nalokuhlanya kwakho abashayela ingoma lapho bashayela Khipha ingoma ingoma shenge akaphela Into la. engizosho ngithi zabatingela inyozi zasenatural. this season Wena uskri. Ngizosho njalo. Yeah, okay. Sebayazi bekhuza ukuthi mangithi zabatingela. Okay, but you got my 8 bars at top. Mfethu angena umrapper man. You don't rap. I don't rap. yeah Okay, you make songs. Bayangizwa mangithi zabatingela inyozi zasenatural. Injani? Yabona owazi leyo ngoma? Yeah. Yo, uzokhomenta la commenta khona. Yeah. Uzobona. Okay. Eh. Happy Danke. uzocheck ama comments. but bakhumbule futhi ukuthi ifikile iKaizer Yeah. izawudlaya abantu but abazondit Kaizer bayathakatha ngeke baze balibona izulu Njalo. yeah Danko. uyabona kufana nalo ozothi uzonda uKiller or uzonda wena namehla amakhulu wena Sithibo or uzonda bani uyathakatha Yeah. angeke azalibona izulu Danko. Danko asibonge Yeah, sure. sebazicosha nosicosha